Yang nama orang yang tumitero nak kahai dah ciri lo, pun sabuta pen datang lah kandian ke karbi mutta belo, mutta belo lagi cuma saya semua pen dak lah kandian ke mutta karbi belo kusi alam itu sih juta nanti belo, lah yang tumitero nak kahai itu. Sehingga awalnya pun orang bangga, cuma selo ke amun pun tak bangga sedikit lo. La solution person si kiman limban ke itu nonali saya itu nanti accept lo ya la accept lo ni limban ke thanglam da belo jadi la semua si cingwai nane ko community dalam si cingwai star lo cingwai nane itu nane ke apa nama nanti lo la pulo ke community da sen ke pulo sen se da nama jadi ni lima thateng de community sen ke cingwai cingwai la tu le final ji puka tali final ke Civilista bagi alang tabang kuatin mampu ambil tidak di Kuching Waipo all participants menusul organisasi ke doan. Lalu aku silang dari fungsi Waidampo apa sih? Jadi itu Western lagi siapa losot tak konsul lagi siapa Western lo agensi dan itu kita 1951 division ada ni kan. Lalu yang itu Western dia lo losot tak dia. Lalu ni gambar thah tinggal parliament solution itu milong kacing Waidam. ये पोवे का तुमके बॉर्डर पोवे के लो इन सुनितरों तुम लोग बॉर्डर एरिया तुम्हारे सिचुएशन दबा ये लॉन्ग mun hang lo tu oda ke powe be ka tumo la penal si pense cheglo ni le mo to mo mo si pense ke to pen cheglo ang ton la ke so ka be wan ambulance ka pathai doctor ke pathai da pujai ke pathai tangka puisa ke rap don everything ni mo to mo mo la pen MLA phan to lo bina tum to lo vaccine phan to lo border area ta tum ta alang tum ta mane lahai gute atau monitor monglo lasi isolation apa ke bangsi omna enge ko la sai sema pen dak lagi khamlu ke ton ta kar dia belo kusna orang tua reporting di sini deh ala ke reporting enge lalu kurang ke bangsi omna kurang de non se for example that haro long mangke bimi do putal kuna chu itu kana cedan ai Kau tu kena cetan dia jimat dah. Dan si rudak kan kumegoi kan lupo, dalam dah kandungan tak bang tu tipu. Pulang dia ingin laki tunta, itu karbi tungki nut tahu pulang dia laki. Non sabuda sona bang kita nipat, nipali tum tu tipu itu mah bila langsung laki. Malah tumang bangke, kalau punan bangke, lakunan pet hai dia dah bangke. Lasi men bangke lakunan, lasi nanti saya son bangke dilihin bangke accept lo. Atau lo kapet tulang pulang dia laki. Saya seorang mangke ini yang tu malah ilit tu karbi tu mangke aku kena rumah tu mangke durap sila so istri. Tapi non kita me halake rumah dulu kasih tu dulu kor kalau mangke bunyilu kor apa yang kasih tu karbi yang long alu tulong li propang ini tu kitu naik kan. Dulu durap nan kita karbi yang long masing long tu. La seorang mangke itu kali putih dapat dulu. Pulau tela tapi deh, la pengen non dah kau dah kata pangali itu dulu, anu begitu ni tak tang alam deh. La tum tak pini nanti dam deh pernah nanti dam deh pini deh pilo la tapi deh tu. Jo la seorang tu la si, ni deh aku bangke lalu kasih itu pen karbi itu ke aku pen dah sudah pen lagi ni dua tradition tu. La si non kita me dua nang ni aku bangke. Kali kita dia out of position tu, orang hai dia nangi pandai respect lah. Malah kita di alam dah kita kalau tungsi nan dulu ni pun mati. Nona tung kita puji ke linghan malah itu tu apa lo lapu itu tunda dupe ke cuma tu khasiat tunda tu ke dak ke kan dengar tu. Dulu sekarang tungsi nan dulu ni belum itu masih ko alam lehem foto mungkin nan tengrong nan cokrong. Lupa penan pulang deh ke, lalu nang itu mata satu. Solution nang larang play. Solution ringan kok kalau. Solution lagi. Itu ringan. Berarti terus sama ini mah, elmin terus nak. Langsung ini lah. Ini kecilnya bang kayak pini, nang itu langsung bikin panen ngerong pintu lapan katu, pantat curug langsung bertahu pindah. Lasi ini ke Polda masih itu kaita khasiat tumpen ini ke ada yang kita terusnya kalau apa ke hitam cembang apa pakai kita muta ini ke itu semua bang penon ini orang ini kacimnya tinggal hello lah hai
latung pening tak rapsu pendron tadi. Dak karbian long dari council lah dia kuben tak latung pening sebong itu. Lapan dan rutin si yang keman huta lah ada sebong berciburi itu. Ya sisi huta lah ini pan hidup pen abbo ko hutia sebong berciburi itu. Non tulir apa mangat ini ciburi lah kali lah. Kaya kan datu. Kasi non na bangke kado matara pek pen asuri sona pan ini ban pakanan ko. Lapan ke ini tu ladak mane latung mo pan permanent solution itu produksi ini kegi mah perlu nanti siapa ini ke tarik informasi kita silong ala pemere komison long itu banglo jadi bangla Stephen se poin nanti ini dulu hadap ini ini dulu poin ini dulu an poin polang tu nana kata long kata reply dan ini kita lo alam tu pulau hadap ke kasih tu silong ke nomor 1 kasih orang pulau dia pulau ate autonomous district council itu first census ke 1966 ke census lampang lah udah sih dulu kasih lah kalau ini gitu Allah penke aku ratu pujolo amen itu amen ang sike dakan dia reply bila nak tu supis dia tu berkuri mili cikroya sini tu mangan buatnya cikroya sini si panggil ho nak tu kira le rina pulo nak tu kira le kadom pulo dia tu le ama ko tu pan api aku pana respect lo kusini pulo api mah lah alam dia tu late umbang bodo bendu dan suku dia tu late ciken pula dia minghin dan suku dia tu late nak tu tengar bodo dia tu matung dan suku late dan itu lale dia pakai kasih pen karbia terusnes lapo ando tu macam orang padunan muta kusini tu late dia non mata pun dia tu daya pun tu konselong tak ini tu lo lapo anak ko lang tu putulo nono bangke alam tumi putulo bangke ya kasih karbitanen pangsamana apa sih lah tu maning hanga di masapsu lason picong po bangke mehiru pulo sini pulo lake korte te anengke apo inutna aporte bang fodo bang pindu pote longle pilang thak era pika kibusia henta acapen ke damata hangani bong mo ke binan bang duma wa bang du budan si bang nan puja te ini pidong le ingko du ni ku pede ni nah he misiala mane ge anong ge longri lompa iri khaida prejam anda iri ilam prejam seta me ke chini bang dalo itu murid mono ya no bang ke ilam ni ki do por kuncing ki pakanan dia apa UPPC bu United Border Peace Committee bu ke sena komiti de tu cengke teng no tasiki guna pulis ka che toy pen kai bong pen hile pen pero bang ke problem solve se por problem de solve ke tu ka cengki helo pulola sineli tu mar si contact danglo FKDAP RBYF SNYF, anala CWRC, buatu, pan kontak ke kamu, anda tu itu mesti kipen sih, hala tu minda, kan sih nepce lah tu mesti pergi puji kami. Non kecik kormar bangke, apa dalam tabe, tam tabe puji, kedak pesunang ke anda tu mesti kecik kormar puji, kanda tu. Akhirnya non tu kerana tu kakai sita tu kerja, bangke cedan deh, laku kasih beta kita. Akhirnya perang aku, non tu kerana recu, bangkrut tu, ukrai, bura sudah. Lalu mau bangkar, gitu bangkom cedan tu, karena tu ke kene cipi basiku patri bunusukan sa itu puto ya pretipu ren tunde to seta kampir milia long cepatu mesensi la kene cithong ke patoran mon patoran ilo la suari wal mon pator bang jalak pi masih kampir milia long dia tak alam kadu ya tumu mu cida kene karbian cuma ke humu tan tum karban tum penge cidang delo la penge kami cidang delo itu dia mu arlong englang tampe tik tulain lim cok cetik tukene tum kena cidang de kuat similu kasi similong ya puncu seng de tumaro meresi kilo cuma tum pulo mau tum mosma ana hoelam pai dari pule ko hoelam mangela ke hapu ke ni soral bon dari pakka langroi suting jam maroi pen wa dam po data royo tu kita pen ban tuju po anke hala moput padi moput puguti cuma alam pen moput lo kan te juai abo dele juai sab bilion pen kasih hila bon dari ahoy alo masih moput ada pen dia us lampia wa suting mangko dak ni tahu pen dak dak tok dak loyo la masuk dele kilometer komra paru ini re tumcer sosial kan te saya semua pengen tahu langsung dulu. Hadapkan kan ke street hak santi dam lipo, santi pen ke ampi yang rentang kok lo. Hadapkan ke tang rosa kupir royo ke. Lada ambek taruh tunggu kelompok. Lapan dilihat rak kudulo, nanti kan itu ke kacip roy bakal si kacip pila dapta, tok dak royo portion from United Kasi and John Dehir District. Lada tok lo sati village of block number 1 North Dolosi Manda. Dolosi boleh lah tu ke munya daru. Yang nanti awal. Lapuloyo. And 15 village of block number 2 of Latan Doseng Dolosi Pro. 71 village of block number 1 of Menriang Dolosi. 1 village of Murak of block number 1 of Lalung Nonglung Dolosi. 40 village of block number 2 of
lalu nomor dollarship lo tetap 56 village of block number 2 of Mendri dollarship. 3 village of Kanduli, Umpaweng and Mukoram of block number 1 of Nom Jini dollarship. 2 village of block 2 village of Maulintet and Umas Nom Lum of block number 1 and number 2 of Nom Labangke Nom Jini dollarship lo. 2 village of Umceken and Dum Lapang Labangke block number 1 of Ralian dollarship lo. 79 village of block number 2 Labang Jintong dollarship lo. 3 village of Tapat Somatang and Langkoroy. Lagi of block number 1 of Sileng Nintang dollarship. Ante 24 village of block number 1 Nok dollarship. 1 village of Murak of block number 2 Labangke Nok Lata Nok dollarship lo. 8 village of block number 1 of Radian dollarship. 1 village of Murak Mochut of block number 1 Sampung dollarship. Lahai arong kasi pihuta yang sambil na sila pilo kasarbe tanang 10 menit TikTok tanang 10 menit yes pakintin sila to kasarbe tanang porgrino cloud expert menit kasarbe bulan ang play kung si puno ya tayo nona pa nang 10 menit tapi nona ne tunta tuliya ba sila puro di jalan bulo serta ka diferensa bangke la puro ya sora nang tumalong nang dudun ko kanta rong himata nang tung si pepe ang fungsi kita masuk dan mulai naik kelak tidak kira kelak yang mulai naik dan kelak tidak so nang mitri nah tu kumat dalam itu cuma kumat itu ngin sambil pendulum betagong tapi itu nggak lihat kunci baik komena ini ngamat langsung sulisan bang warna ko anon lah itu dah biang lopen kalau isiat government itu hutini klaim serangan kita kan luar kita lah sih nono pakai nih sunini ke dua masa lah ke dua organisasi tadi ini jadi yang sila tampo siang beningnya ini serta alam tak puas hai tu nanti ia rak kroy kroy neta nerak sikit ya penera dalam jadi nanti pualang ni gelo nanti ngerti lah si kata orang isiwet ni gelo purutante isiwet lah portale serai alam ni gepet itu kaya alam cipupe hormon alam cipupe asong alam cipupe ingkling isiwet protel lah kalau sudah kurang tundang ting pun dari mereka alam lokal dong kadang milimeter Ni gelo na ilo ni sini. Stop. Hoy ako tu tak borak ke lah ya, bukan yang lagi potong. Aku nyala kan. Alang ni pulau, nanti itu pun dipakai tak, pelan pelan lah. Kalau bangsa Assam Chief Minister jika suruh saya, mengalir kayak sama. Kalau kita berenang berompi ke lah kayak, Chief Minister. Alam panah hok hemat ke, sini nundere lo. Tentang border area ni itu area ke har suju. Lapor saya kalau mungkin kita kalau ada report, nomor report itu serong. Advisor itu bangsa jalan se. Council of Elders of Lower Block 2. Puangan se itu kita sosial orang dan ha Meghalaya Kapen sama orang dan boleh itu. Kita bukan bersama alam rojulan ke tanah lo. Bukan waktu bermeghalaya border ke non tunram rohan ni siapa le alam ke kali lah. Athemalang lingatin 1845 dalam sepucuk. Ni kita sini dah mati. Dah kali koretin program te ha mikir hills ke sengi pohu dah mati. Laploan waktu lah nanti lah. Mikir hills masih ke sengi. Material strike, Novara portion, material strike, si Sabarishila portion 1 lo. Non-Novara block 2 Bangla ke United Khasi and Hills, Jawa subdivision anda. Mungkin dia sambut pulau dah 15 dollarship tu, mulai area tu. Dah 15 dollarship area kan si 300 kata kena tu pun wanted 356 million nak transfer dia begitu. Area care 1543 square kilometer, almost half the size of the geographical area of Western Bengal. Satu. Kalau maksudnya pernah atumo bangke kicing pernah pasang budundek tu. Lepas maksudnya violently oppose kicing yang dulu. Lase ini macam lo as far as reporting program ke non-councillor mula mana 1957 Jankai Hill District Council pen mikir District Council tu macam apa itu jadi tinggi pula bangsa visi Rekod dulu. ada umpaskan macam mana pula Itu rekod dulu lah. kalau ada record non pura nang lo jadi
Kendeng kasi mga ibu sa agreement. Ada pulau, both the district council agreed to transfer Block 1 to Yantian district. However, a joint survey will be conducted and the comparative PNAR and material population will be the guiding criterion. So exact center social agreement. So next abang ke umbasu pulau. Umbasu meeting lo abang meeting district council pensi yang digundal. Kalau road kali kita using dulu, revenue minister hisap nanti dulu, lang ini purun meser. Jadi reservasi bergantung kali report cuman lo, survey report cuman lo, lang ini purun lo, ini lagi joint survey report tinggi, komersial lang ini tempat. Kasih labang ke non amuk sekicok cie, pembang cikurang labang ke lagi, ngomong cok lo. Non labang ke how to find out a solution, permanent solution. Nilai kita border amul hisab उसको नहीं जानते हैं। और सिद्धि के क्या है का नहीं तुम बापुके ada pujiri kinde ukhermi tapat kita ambil jalan itu sih yang naik lah. Ada naik juga ada tuh cek damlong lah hello. Ada border air alat itu. Kasino kasino. Lalu feeling of deprivation and abandonment betul. Ini tu mana lang le, gitu. Kalau jaga sanggup pulau, mesti polis tu ni. Kata isi kan हम kita solution kali. Ini ठेकेदार लोग, अठेमो बैंक लेकर ते खर्चिंग पोषण से non peminta sang government tu putar. अठेमो kita polis dulu ada सब kita dulu. No ada difference sama angke rupelo. हम मेघालय पर मिस्क्रेंट में को बा फसक सर बीमार है डिसीजन दुनिया मके पर पहुंच गए चुमन रुमा को एसपी से फोन दुनिया तो itu bahasa itu दुनिया itu saya दुनिया ओ पठा ऐसो पुलिस पठा ऐसो ठीक है ये पास घंटा थी अगले को आमी तो ऑर्डर कोलाई নহয় पुलिस को आमी ऑर्डर कोना and they are still arguing with official of Meghalaya. Jadi pun jadi. Kami oleh orang tuan. Anak pulau nanti border ada tunggu aku sungguh. Lasi nilihin macam pun ni. Itu awal cara kau pasang ni Amerika punya mana lah. Mulai tu ada ane ni juga. Wan bangke laan mana kau utpat lo, lenak sih lo, hemenang kaya lo tak. Itu masam himkan akhirnya bangke mana jo remaining silent. Mana duyoi. Apa semua tunggu lagi usah malah. Semua penggata sama kita. Isa yukti tu है dia tunggu ni cuma boleh malah. SP wang we, MLA wang se datang ke. Kita dia pun di penting kalau. Kalau kerja tu pokok lah. Aku lama ke. Lasi non bang ke. Jadi pengkaning itu mana tunggu ni kan tunggu bang lah hello. Labang sobang itu kan biang long atau berkamsil pen, lagi berarti ke polisi long sedon lunde, lalu itu ikin sita pipela, sobang, labang sobang publicly announce it. Anak pen, last, let me finish on the one sentence. Remember pen, halah give and take at water talk orang bangke, lagi belum dokter orang bangke should be kept out of the purview of that talk orang mereka sendiri sendiri. Anak sebut hal itu menunjukkan bahwa menangis. Lalu memorandum kita